Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Menta Snem ke Balang Presbyterian Mawsmai, kala kenjo sya Snem ke basispa arpusan nadu belaseng yaka hagan ikasnong, kabaran syarom jong kasnong soara ke bahak papo ke East Castles District. Si benta ban pensakan mau yaka jing kenjo sya uniu maumer, jong kani ke Balang hagan ikasnong, kani ke Balang kala rakhe kerpang ru yakani ke Jingdap sispa arpusan Snem, ke ban kot hadu ubnai nok pra mentahi Snem ahja kanyo. Ya kani ke Jingrakhe lasdang nadu ke arpu pra trek mentau benai risau, dah ke jingseng ke bakerpang, ke bala perlong hakani ke Balang, bat ik jeseng la perlong haki ar benta, kawai hakapor, si jesh teng kanok phai sngi dak ba perlong ye ke jingruai rahaman siam bar ke jingseng ban Pyrda ye ke ni ke Jingrakhe hakani jingseng hakanok phai sngi la panya the Reverend R Bare hakabalai drengkat ru senior administrative secretary jong KGP assembly Reverend NS Power bat la penheri ki balun kom kadak ple ye ke ni ke Jingrakhe the Reverend CL Lalu na ke KGP sinat mingi hakani ke sngi la yo ru ke jing puli ye ke history jong ke ni ke Balang ha Mawsmai now secretary jong ke ni ke Balang uba Soklan bat la pensong kon chuchu ye ke ni ke jingseng dak ke jingsem menta ki kan hunruai ki kuaya na ke Balang Mawsmai, ke Balang Kut Madan, ke Balang Sora Tuai, bat na ke Kenhon jong ke Jeseng kena jong ke Balang Mawsmai. Kalong ke baba ban aingu yu tuai, bat berwai ki jingero, ya ke kelteng jong ni. Ubah kli tam ban penbenai ya ke jingla istay jong ni berstep. Bat ya ke jing sisya jong ni ban kemia. Hagi jing tem, kibas koksa bat hakin dewel aga duit tara da ka perkat nabame atrai melat pun kemen yang da ka kam jungmi ngan le risa hakikan kikti jungmi Hingam jongmi ngapur But